Ove nedelje, 15. februara, na Pančevačkom Starom Buvljaku ima mnogo šetača, ali kupaca je, kažu prodavci, malo. Polovne skije od 3 do 5.000 dinara, bluze od 200 dinara ili mikrotalasne pećnice od 3.500 dinara samo su neke od stvari koje možete naći na Pančevačkom Starom Buvljaku na Bavaništanskom putu. Trgovac iz Smedereva je 2 meseca svakog nedeljnog prepodneva u Pančevu. Prodaje kućne aparate i na tezgama ima pegle od 500 dinara, ali i nove laptopove po ceni od 600 evra. Međutim, kako kaže, kriza se i tekako osjeća. Osjeća se, znači, nemašin u svakom pogledu. Ranijih godina je to mnogo lakše i brže išlo, veće potražnja za tim bilo, međutim, s vremena na vreme mi se čini da se vraćamo u ono kameno doba, da ćemo ponovo na ringlu da grejemo peglu, ono staro, da bi s tim peglali. Znači, pođemo svega da smo priključeni na elektrodistribuciji, znači da jedva plaćamo te račune. A recite mi, ajde, šta najbolje ide kod vas i neke cene okvirno da znamo? Pa još uvek idu kao najbolje ti. Gladni smo i bosi, ali još uvek tražimo mobilne telefone skupe, laptopove skupe, ne znam, u suštini to. Koliko je, na primjer, kod vas se kreću laptopovi? Pa ima od 40 eura pa do 600. A recite mi, na primjer, pegle, mikrotalasne? Pegle su od 500, znači, pa do nekih 1200, 1300, znači nove, neraspakovane. Mikrotalasne od 35 eura pa do 7000. Drugi prodavac kaže da na Pančevačkom Starom Buvljaku prodaje različite sitnice više od 15 godina, ali da ne pamti da je skoro promet bio loš kao ove godine. Iako, na primjer, jedne polovne cipele koštaju 300 dinara, a kako kaže, ako naiđe neko ko ume dobro da se cenka, možda bi mogli da budu i jeftinije. Dođemo tako do... Ali eto, narod nema para, pa zašto pošto mora da mu daš pa tako da pregiš kod dinara. Znači, držiš cenu, nema. Znači, tu je, recimo ovako tu, 50-100 dinara, u vrh glave 200 dinara da uzmeš. Primjer. Inače, ovako da mu držiš cenu, nemaš mušterije, ljudi para nemaju i tako da... Šta vam je, na primjer, najjeftinije ovde, a šta najskuplji po jedan artikl vam je vidim? Pa šta da ti kažem, ima recimo od 50-100 dinara i preko 200 dinara. A koliko su cipele, recimo to? Od cipele su 200-300 dinara. Primjer, tražim pa da dobijem recimo 150-200 dinara, tako da... A ova kaciga koliko je? 1000 dinara tražim za nju, ali eto, kako mu kažem, 1000 dinara čovjek odmah bega. Ovog sunčanog nedeljnog prepodneva mnogo Pančevaca je šetalo Starim Buvljakom uprkos blatu. Neki dolaze po navici bez cilja da nešto obavezno kupe, a neki, sa druge strane, dolaze s jasnom namerom i uvek nađu ono što im treba. Uzela pantalone malo i tako, patike. Koliko su pantalone, koliko patike? 100 dinara, sve za 100. Ste često ovde? Da. Jel nađete stvari koje su potrebne? Nađem, da. Tako malo za penzionere jeftinije. I kako se čini trenutno stanje na Starom Buvljaku i što se tiče cene i ponude? Pa, sve mi se sviđa. Nisam često, ali samo kupujem ispravne stvari i nove. Šta si danas kupili, na primjer? Pa danas sam kupio neku regulator, evo, i to novo. I koliko ste dali novca? 100 dinara. Kako vam se čini inače stanje ovde na Buvljaku Starom? Blatno. I ništa više. Ali često nađete ono što vam treba? Kako? Jel često nađete ono što vam treba? Pa svaki 5. put. Kad imam vremena dođem, kad nemam penzionerske, onako, ubijem dosade i to. Jel povoljno? Kakva je situacija? Mene što interesuje, to ne nađem, kupim u radnje, a ono što ima, ja to ne upotrebljam, tako da imam i kod kuće takve stvari koje ne trebaju. A i volite da prošete? Da. Možda je kupaca ovog nedeljnog prepodneva u sred februara bilo malo, jer je poznato da je najkraći mesec u godini mnogima najkritičniji, jer su januarski svečari ispraznili novčanike. U svakom slučaju, jedna martovska poseta Buvljaku pokazaće da li je ekonomska kriza uzela maha ili je samo u pitanju bila kratka februarska kriza.